ari umuziki, sio yo muziki, ntabwo ari tujwi twiza bariko barakoresha, sio sauti nzuri wanatendesha. Nicyo gituma rya jambo rivuga ngo Ndio neno nasema kwamba igihe kigiye kuza, wakati unayokuja kandi cyashitse, tena kinafika, ngo aha bahimbaza Imana, wale wanayemtukuza Mungu ngo bazoyihimbaza mu mpemu, wataisifu kwa kweli na kiroho, ngo kuko Imana kwa kuwa Mungu irondera abayihimbaza, anatafuta wanayemsifu kwa hivyo. Haleluya. Nimba rero uje ngaho ukaririmba uwumva utari kurahimbaza utazira Imana mu mpemu no mu, kama unakuja mahali hapo na mtukuza Mungu au mtukuzi kiroho na kweli, ntabwo uri kurahimbaza Imana, au kuna mtukuza Mungu, sivyo uri kuragira, sijui mahali vitu kuna vitenda, nana kamaro bikumarira, hiyo havina faida kwako. ariko iyo uhimbaza Imana mu mpemu no mu, Lakini ukimtukuza Mungu kiroho na kweli, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo, kwa kuwa neno la Mungu linasema ya kwamba mba hagati y'amatazirano, inaishi katikati ya watu wanayonisifu, ngo y'abantu banje bantu bakantazira, wale wanayonifurahisha wananitukuza. Haleluya. Iyo uhimbaza Imana mu mpemu no mu kuri, ukimtukuza Mungu kiroho na kweli, Imana irazikabana nawe, na Mungu anakuwa pamoja nawe. bisobanuka ko ahantu Imana iri, Tafsiri kwa kuwa Mungu mahali ipo nta ngwara ibaho, hakuna magonjwa, nta badayimoni, hakuna pepo, nta kintu na kimwe kibi kijobora, hakuna kitu chote kiko mahali hapo. gusa Panakuwa piko uzuri tu, umunezero, panakuwa furaha, amahoro, panakuwa amani mpemu yera ndani ya roho wa Mungu. Haleluya. Amen. Iyo uhimbaza Imana, ukimtukuza Mungu uyihimbariza mu ijambo, unalitukuza ndani ya neno, kuko iyo Mana, kwa kuwa ya Mungu niryo jambo, njo neno, kuko Imana ni mpemu, kwa kuwa Mungu ni roho, kandi mpemu tena roho jambo ry'Imana, na njo neno. nukuvuga rero ko bizi jambo Na ry'Imana, kusikia neno la Mungu babibere mu ijambo, inakuwa ndani ya neno, muri cyo gihuzoba mu mpemu, na utakuwa kiroho. uhimbaza Imana n'akanwa kawe, ukitukuza Mungu na kinywa chako, tutubize bijya biriko bikibubujika ni vile vile vinatoka ndani yako, ariko jambo ry'Imana, lakini ile neno la Mungu muri cyo gihuzo muri kurahimbaza mu mpemu, utakuwa unatukuza roho. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Nivyo duhimbaza. Ni wakati gani tunasifu? Abamizisi baravuza, wamizisi wanasemesha, abarini bakaririmba, waimbaji wanaimba. Ibyo sivyo by'akamaro, hiyo sio ya thamani. ibire by'akamaro, ya thamani ni biriya bikuvamo, ni yale yanabubujika ndani yako, bijya bikuvamo, yale yanatoka ndani yako, ni navyo bikuvura, na njoo yanakutibu. Haleluya. Amen.